Za goste tako večeras nastupaju sa brojem 20 Mate Tešija, 6 Ante Čorluka, 7 Alen Protega, 8 Saša Subotić, 10 Josip Suton, 14 Branko Laura, 18 Andrija Bogdanović, 19 Franko Jelovčić i sa brojem 12 Josip Bilančić. Kapetan ekipe sa brojem 14 Branko Laura, trener ekipe je inače ispodnik Hrvatske Mato Stanković, predstavnik kluba je Dino Bečić, došli fizioterapeut Marin Ercegović. Za malogometni klub Pro 035 sa brojem 12 Željko Kodrad, 3 Čujo Reis, 4 Josip Ravlić, 5 Robert Ruhek, 6 Ivica Pavić, 7 Hrvoje Mišić, 8 Miroslav Konop, 10 Daniel Markić, 11 Tomislav Ferić, 13 Mario Petrović, 14 Ivan Barišić, 15 Almeri Bundavica i vratar Marko Gavrić sa brojem 1, kapetan ekipe sa brojem 13 Mario Petrović, trener Ivica Čorluka, pomoćni trener Antonio Radman, predstavnik kluba Alen Ilčić, liječnik Ivana Marić, fizioterapeut Josip Konrad i rukovoditelj osiguranja Ivan Topalović. Današnji suci su Mario Ručić iz Zagreba, Nikola Petir iz Kašine, dok je delegat Franjo Jelčić iz Slavonskog Broda, miritelj vremena Denis Špiranec, Virovitica. Dođ! Za broj 035 na vratima je Željko Kodrad, 13 Petrović, 8 Konopek, 7 Mišić i sa brojem 5 Ruhek. Za Split Tomić 14 Laura, 19 Jelovčić, 10 Suton i sa brojem 8 Subotić. Blok! Ruki! Vrata, prođi, pusti Rusija. Kako ću biti dio? Treba! Vratu! Zima, Ligo! Priđa! Hopa! Mirno! Stupi! Iki! Stupa! Zuba, ne presti, nije presti, to je ništa. Ligo, Nije, napravimo. Ruki, ulegi, napravi Zuba. Ofran.
Dobro je Miške, dobro je Miške. Nema trke, nema ništa, nema prilazne ruku za ti u štalje. Suva, baci tu žlaku, majke. Pusti se! Pusti se! Vidi, brate. Pusti! Miške! Skupi! Pa pokri! Prođi, idemo stavi dva. Ljuba, ne gledaj svog zadnje igrače, strči nazad. Sad gledaš zadnje. On igra. Dođi jedan, ne, vidi ovdje. Dobro je Miške, sve igra, dobro je. Prođ, pazi sredina. Skupi, pomozi ruke, pomozi. Daj, tam se. Splitovi je poravnao rezultat na 1-1 strijelac broj 8 Saša Subotić, minuta 4. Pustite, pričaj! Ranko, bliže! Ne boj! Dokra Suva! Bravo Miro, malo nešto. Znam svog način. Stupa! Na sebe! Dođu u glavu! Vidi Branko, vidi Branko! Daj, digni ma, daj. Go! Ajde, evo, ne skroz, brate, ne može mati čovjek da ti prođe. Tuba! Bravo je Miro, drugu, digni glavu. Pazi za Franko igrač. Zadnji Miro! Zadnji Miro, ovdje!
Viške Rudnika. Ima. Tam bude naša. Branko! 2-1 za Splitovi, 6 minuta, strijelac broj 19, Branko Jelončić na asistenciju Sutona. Gura, Jelončić gura Mari. Gurnjoj peto, dao goj preko. Broj 035, prvi akumulirani prekršaj. Probilo je, vrati go! Skupi Đuro, tu sudi! Tu! Može u Dino! Dino! Pusti njega, tamo skupi! Tamo mi skupi da lopta ne puno dugo i strane, kuca! Jako! Sredina Andrija! Evo je! Sad! Evo je! Ne trake to, Đole ispade dobro. Broj 035, drugi akumulirani prekršaj. Dobro. Protekaj, ja se ovdje protekaj. Pas paralel, a? Šta treba? Bravo, Manje, bravo. Do kraja, vidite, do kraja. Dino. Ja i
I gore i nazad, to su ove tvoje blackoute, čovjek je igrao. Split Tomi prvi aktualni prekršaj. Ajmo, Ivo! Radi, evo je baš! Probaj, radi! Franko, Ajmo, crveni! Ajmo! Alo, Frane, Bravo, radi, do kraja! Mijenjamo, čim bude naša! I trči Andrija, opa! Dice čovjek! Čekaj, rad. Kuga, čekaj. Može da slube! Rani! Mir! moj. Sredina! Andrija, jebe! Mirno, ajde. Franje. Odi Petra.
Daj, ne treba ovo. A ne treba ovo, stari, pa puno si jači. A tamo god, da, Franko povuče mog kapetana. Dobre, dobre. Skupi Dilo. Sad dva. Gospodo, ja što je, samo su. Mi se ovdje s poplavama borimo, ti nas jedeš poplavama. Ajmo, ruki, ajde! Sad odigraj što znaš, ajde! Bravo, to pa majstor. Diru! Ruki! Proteđi do kraja! Kaška! Više, ostani, samo izađi. Malo, snage, čuvaj snage. Sumaka! Zađi! Suba, sad se sa tim Suba. Vidi protega. Lagano, ej! Igraj, brate, mene ja nauči, igraj, čovječe, igrajte. Da igrate dobro, pa treba nauči. A Petra, skini traku, ne moraš je ima, baci traku. Da je neko umro, još nismo potopili, šta je nosiš? Ićemo večera. Jebeš me. Timotova Split Tomi. Sve dobro. Sve dobro, ima umora, ima svega, sve odlično. Misli. Dakle, ovo škola je, svi ove škole. Slični je, koji su pivci. Razvijemo, šta je škola.
Miro, samo spusti. Ruki, spusti malo, ne diži se, ne diži se. Evo, evo, evo. Evo. Ajde! Oba! Ajde! Ajde! Dobre. Ostani sada, ostani. Ej, ostani Miro, evo ti broj. Miro, Miro! Repe. Ne smije ući u dubinu. Barga, pizgor, kamo se krug, pizga. Vrati ga sredina. Vrati ga! Dali jedan! Samo nemoj ništa. Pomozi Vesiju! Bravo, Petra. Ne može, alo, ne može ostati drugi sam, Igra! Nema provokacije! Bravo! Oni su sada levo! Idemo igra! Odakle su ti suci? Pa vidi se! Ruki, gledaj ruki! Evo! Andrija Bogdanović sa brojem 18. Dobro, igra, nema veze. Dobro. Igra. Tu igra plave, još tu dalje, Anga dalje, ne dalje. Ježi! Ne treba tu.
prekida, oni zovu kurac i kurac. Zovite neki kurac drugi. Nije sluha da graj. Dođi, Suba, pojavi se Suba. Bravo. Suba, lijeva noga. Daleko si branka. Vrati se! Mir, ne treba napada, mir. Andrija, vidi naša! Sve Andrija! Raško! Bliže se, Branko, bliže! Ne izgori, stani. Ostaj! Imaš liniju! Kosta! Igra se zadnja minuta, prvo polovremena. Sveći Branko, sveći daj, Subaj! Sveći! Slijeđanja. Čovjek će počeo zasviraj! Moraš ići, koji završi? Gdje ide? Ideš po Marka na Županiju, pa na Rimac. Sele! Šebaj! Šele! Suba, ne treba dobro, Andri, ostavi tu! Hajde!
35, Jelci, Hrvoje Mišić, Miroslav Kolapek i Đuro Elez, Adna Split, Saša Subotić, Andrija Bogdanović i Franko Jelovčić. Sunčo, sad niti uzi. Franko. Pate. Ako, daj da se širi. Ideti dalje, Franko. Ajmo. Poček. Tako je! Pomozi me! Pomozi! Pogodak za Split Tomi, strijelac broj 8, Saša Subotić, na asistenciju Franka Jelovčića, Subotić je drugi gol. Dobro, alo, ajmo igra! Četiri! Ma bliži! A ne daj mu! Marko, bliže! Franko, među. Otak među liniji. Ajde! Sunčo! Samo Sunčo! Franko, dajde na šutu, dajde na šutu. Dali. Tako. Ej! Franko, zamijenite prva jedinicu, Franko! Zamijenite Sunčo prva jedinicu! Sunčo! Jedinicu prva! Suma! Dobro je Lima. Jedan! Dobro je Lima. Ja
veze, jedan. Lučo sredina. Ne smije Marka! Znaš kome ovaj mrnak može probiti samo ovaj zavod? Petra! Dolazi Petra! Dolazi Matiću! Ne možete ostaviti Matića samo, kaši! Jedan kaši! Petra! Petra! Dobro, dobro. Ajmo odmah. Ja, Ivca, ruku, ajmo obrane, obrana! Opati ga, kako je? Ja ste na toj strani. Puštaj se! Sa lopte živu! Sa lopte! Alo, stvar! Sve dobro! Tako je! Hajde, riješi tu!
Alo. Za Splitoni drugi akumulirani prekršaj. Asistencja Musić, nowa podłoża na P4. Split je poravno rezultat na 5-5 s tema brojem 6 Ante Čorluka. Asistencija broj 8 Saša Subotić. Malo i puštate, previše puštate. Andrija, ajde, dođi. Može lopta. Uči se malo, hvala. Dođi Suban, ajde. Ajde! Ajde! Ajde mala. Ajde mala. Ajde! Jedno se stranju. Ajde, iste! Ante Čorluka, njegov drugi pogodak za novo vodstvo Splitonija sa 6-5. Minuta odmora, broj 35.
imaš svog igrača, iznesi ga, digni ga, prijeđi ga. Ovo što je Franko kucu, čovjek u blizu, obranio, bilo je super. Uvijek iznad igrača, da radi. Može. Sumate, tvori, sumate, tvori! Pusti gore, drugo. Nije. Ovdje je više! Pobijeli izbavite okuma! Nije. Evo, naša! Samo da jači da Dobra. Ja. Split Tomi, treći akumulirani prekršaj. Ajoj, sad bi ja trebao isto. Ima 3 na golmana. Broj 035, prvi akumulirani prekršaj. Široko! Vidi što se dakle! Čoruka! Piša se ti! Piša ga se! Pomozi! Pazi, brat, da, živite! Hej! Da bude jedan! Nije! Mari, rukama je danje. Čista ruka. Ajde, brzo! Strane, zauzima, hej! Josip Suton. 7-5, vodi Split, asistencija Branko Lauda. Mir. Plan. Tu, ne treba dalje, ja? Tu se vrti, tu ću.
Mir. Ajde. Anti, leđa mala. Ne se igra. Mir. Da. Evo ga! Evo Ivice! Gura, Ivice. Spoj! Mira, još! Upori me, makni se od tamo. Mir! Izađi Niki iz gola, izađi iz gola. Četiri! Ajmo! Bliže! Evo je! Bravo! Da, Mir, Andri, ne se zalijeta, pusti ga da igra. Mir. Leđa imaš. Broj 35, drugi akumulirani prekršaj. Andrija, nisi pivo zadnji, se na liniju, Činko, vodi. Činko kobra. Ajmo! Listi, izađi! Evo je! Slučao! Tako je, Rano. Linija! Mir, znači. Poslušaj ti, možeš peti. Malo ligo sam, bez micanja. A šta je? Blizu stani! Malo, slučamo! Puste skol! Tako je. Probaj, riješi to! Biži Branko dakle! Biži! Gotovo je cilj sada! Dođi, ti se sakrio! Andrija, da se obrani! Branko, skoj ga! Goj! Dokle više, kako vas nije sramota, pa čista ruka, kako te nije sramota. Možeš ti isprit dobiti, ali ne dobiti sa sucima nikad. Pomozi! Dađi korak! Mir! Mir, Mir za to čuva! Četiri! Još! Daj si ga!
Napanite prvo dodavanje ovo i odvojite ovo, samo branite, to sam malo Ivana nije druga. I ovdje ti kod igraš prvo. Četiri čovjeka! Šta se ti za ovo dva penala nisi igrao kući? Samo je stao, ne se Petra nakon. Ajmo, ima 4 minute, evo! Dubina! Evo žure! Gođem kroz noge i vraci nas. Ajde da idu, Franko! Iza mene čole! Dušo! Igramo, putak na nalazi! Još! Iza skora! Evo! Dokra! Brane! Branko koji grad? Ne treba napad, kam? Ajmo, ima 3 minuta, Branko! Ajmo! Dučo! Izađete 1 minutu, nema loptu. Nemoj da daje, ja. Dobre, nije prošlo. Dignimo se, Mirno! Ne treba to sad, ne treba to! Crni čoru! Hej, ja! Amo, Branko, igra! Hej! Amo, daj, proće! Igraj! Daj, jedan faul, sviraj, molim. Tučo! Azita, Franco!
Viške, male. Nije, vrati, kombinat, vrati se nazad. Evo je! Duga! Osije! 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 Dođi! Ajmo još! Sad! Igra se posljednja minuta utakmice. Dođi vam tu, nazad. Uz Spličane i Brođane u kvalifikacijama još sudjeluju Broznik iz Rijeke i Siscija iz Siska s kojom Broznik iz 5 igra u drugom kolu ovog utorka na gostovanju u Sisku. Sad malo! Evo! 40 minuta utakmice, Ante Čorluka, njegov treći pogodak večeras za 8-5. Ovo je, brate, ne trebate biti krivi. Igra, ajde, stavi, igra! Ajmo, 9 sekundi. Pazi samo, brate, pusti vanjski, Čorluka lijevo. Evo, goj. Puno mrašte! Završena je utakmica s Splitom je slavio u prvom kolu kvalifikacija za ulazak u prvu hrvatsku malonogometnu ligu sa 8-5. Čestitke Spličanima i vjerojatno budućim prvoligašima. Kako smo i rekli, dakle, u utorak broj 0 gostuje u Sisku.